Assam University di Fu campus Ingteng University avik amban pen cultural rally pamanpon. Dog mukak along special maternal lapen child help camp ke pamanpon. Dhonsuri Youth Associations amhang ketek ningkan si kecok di Pukla pasai hemalong alira lonpen ke talonpon. During Lekti LP School hemalong ant perengki bitung otum ka humridam. Cithi ni pa inquire plea ni Assam University di Fu campus Engdeng University Vikpatston Dunsi Assam University di Fu campus student union budi atum pen patir pi ponsi Assam University di Fu campus along ka Charlie Bom Ariso izang atum pen mithang apindeng sumpot jingthang ponsi ada porpai Chris ya por malompen Ru Samson Sing iti Milbury athingnu along pen cultural rally asai pangcheng ponsi di Purong spia long an armu pacheng pon. Assam University di Fu campus Engteng University Vik Arni Patston Dunsi Assam University di Fu campus along department cap along ka Charlie Bom Ariso izang atumpent lapen lapun at luthan bang pu bang pi atumpent celangsi cultural rally asai padupon lo ka Charlie chot kali bonta mithang pindeng sumpot stami RDTV pon nangji pu matha ponsi pinilinitum labangso cultural rally asai deng pon lo pusi Assam University di Fu campus along hinon body atumpent than pachini pon. English department do, Hindi department do, commerce department, life science department, political science, anthropology department, and history, geography department. Tapuan lo itu. Itu sebagai penelong di dalam suamai mate varsity week Engkre ini Assam University di Fu campus varsity week along itu nak kami sore lilo nak kami pada tu meeting sampai si aprang si pini nitum na bang suamai ke deng abang ke dak Assam University di Fu campus dak Charlie university student tum doan saya apa mana dak bang ke kapre kai atum lebih topik sini tum pini bang ke abang positif along so cultural rally made competition made deng kondo si ladak itu department gap tu kado kawe na pente teaching staff kum kado kawe kita mendo si dak bangken tu department captain itu betong bang haro ini kuse armudo ini reli long itu masih itu lah October TV cultural rally kita pun ada mana dak culture mithang pending sumpot nahai sami tum job grip pon assembly pon nei logachari log sami tum mithang pending mithang thai mithang lameki te mithang ajin thang lahai sami chiting ni rane walam pen so amuto en consider tum ta university begalong culture rally lang tum amai deng pon State government atumpen kapin khat pon ateng pensi Karbi Anglong district along stami longni adim kapathik pon ateng pent kedam tang chithi ni pa inquiry ka thom arni dogmuka longkam tron hold along district health society Harvard Gehat BPHC NHM atum chapatir pi ponsi special maternal lapen child help came command pon Dr. Babu Singh Tokbi ONG Pediatrician Science Specialist Dr. Minakhi Terang PSDM Lapen HO in charge Havergat Block Rajesh Terang District Program Manager NHM Omorjit Tisu Lapen Kaprek Dr. Nurse Atum Chitong Dunsi Labangso Special Maternal Pen Child Help Camp Asai Kedeng Pon Aluhiaman Pen KSEC EM Lonsing Teron Dogmuka Municipal Port Chairman Biren Teron VDC Chairman Rajesh Teron Lapen Ongdung Get Heading Atumta Chitong Dun Peneng Surhini Rengko Rini Aningkan Jangmi Pen Chithi Ang Achiklo Ang Bong An MDR Mate Maternal Death Lapen Maternal Death Pen Bang Trok Lapen Usu atum pent bang thongke prapli atum phan apran andam tanglo lasil haya putak ki khangun chi mate cherok tok asai kedeng ponji aphan si pni labang so sai deng ponlo busi alhit tong dunarat alhit tong tunatum pen than pachini pon news report waisong terang dogmoka Karbi Longri Abirta Sewa Abhiyan program
juntu la so program ke deng pon ke la ke state government pen instruction atheng la pen pini 23rd September ke da ke litum dokmuka long chota kali all assam long da mane isia district long longni asone health camp papa dunai po instruction do so teng ben pini Karbi Anglong asai ke teng pon ke elong ke dak dokmuka lo elong ke HDP lo lasi laso program lo bang ke mainly ke litum oso chopat he la pen osomar chile ratum phan oso chopat he pen penango tar mane asar pi tum kisunga ke boys on the pick la pen litum long son oso chopat he pen apran ke dam nang da penang aphai dui kok lo lasi laso ke pakom ji aphan mate litum ke khang un ji aphan laso posila litum special isi rural area mate outreach area mokhala hai son health camp la mate health awareness meeting mokha papa donaing wa program ateng man se nilitum pini dak dokmuka laso program dek poneki Riang kang along rong group arlo sami ka chingtur asai amo kilang dun chari ji lapent risoi jang atuma phan sami luko charli nar kang thur pon chi aphan pu lapen rat aphan ason asai ke claim pon linji aphan pu mang pon si kedam tang suri isira inquiry isianing kan chi thini pa inquiry pli ani dhonsuri youth association pu ahem phang song amhang pathek pon lo pini chi thini pa inquiry pli ani an mang ki ning kan si ke chok dip si dipukla pa sai hamalong alira lon pen talon pon la suka talon pon ahut aluhi aman pen dhonsuri vdc chairman ken sing ingleng journalist garaf award kelong duna bang pu 2029 md thekar long sing teron Karbi lamet amai dhonsuri duna mai pu baburam timbung sgb jensing be SGB Bura Hanse DYA BD Sir Hinsong Tiso Miji Engleng DYA Maipu Tengklong Rongpi DYA Konchun Bang Harsing Rongpi apen DYA Long Klembang Pubang Pietum Chitong Dun Mahage Thega Nina Chetong Long Bangke Jine Arong Olo Ate originally Prote Nita Dhonsuri Penba Dhonsuri Hala Nagaland Arai border along Sadak Sini Detanili Hindu Sita Katokoe Pini Ladakh Dhonsuri Yudeson Long Mate Dhonsuri Constitution Jabang Asong Yapu Mega Chetong Long Penchet Han Chepare Laso Hong Lam Jalong Iningarong Long Sinon Ining Helong Kebang Journey La DYA Hong Lam Pen Aching Turiamu Han Isi leadership quality Dopen Tempo Lem Hekpo Pesining Pardon? Dhonsuri Youth Associations ningkan si ke chok di fukla pa sai hemlong katalon pon along bang pharini su si arada tunang chitong dun si jumisen alam si than chimum pon long apon ning arong lo pusi Dhonsuri Youth Associations amai pu thenklong rong pi pen pachini pon Prangsi news channel pen kado gabe na chitong dun apot lang tu man sia kero pi bang prang lo ini ninutum Dhonsuri Youth Association mate thi hek pen ke dibai tu ninutum asong mate amahang ke thek ini ninutum di fu club long si talon pon lo for exam Dhonsuri ar lopen aparti krong tapen ke dol duli anatu habzan hidi sajir ramterona rong lakato kave tum arisoi jangtum wangsi ini la di fu club long ninutum mahang ke thek ani mate Dhonsuri Youth Association mahang ke thek ani talon lo adang nitum ke chitong ini pangharu ini youth arisoi jangatum sose dak nitum chitong long lo ladak nitum ini chitong pen ningarong pik lo lapen ke chingthur anat mate ke charlia hin anat lapen ke kiti ka do ka ke claim anat samini tum chhan chimu kon long lo pen tum long chief guest alui sar po man pen ke nitum kachohang pon nitum sar liram long hang phan tame alang li lar nitum kaching hon alang li long sing sar alang li ka do ka be alam phan tekang lo lapen chai tekang ade pini na tuma song sai non pini pen la mahang thek det pen non ke bang dia hopta pen nitum aru la awareness program claim pon lang nitum la education awareness program ke ningkan la kitcheng pen sinin tum claim pon bom lo la son si books sita men nitum 10,000 plus so say books nitum la somar tum han kiduk de rat mate la lo charli aning ka hang pikatum lapen ke ari pin atum hanis na men tum buhi kitab kolom pen chenglok nitum bon pon long lapen nitum asai ke la thengpi ke ponon nitum claim pon long lo lapen kaprek la drugs ke cho pen koson se chipajok nang ji la hui apan samitum awareness program claim pon bon lapen ke non nitum la rubber plantation anat sami nitum
kepacihung konji ba rubber ki claim kepacihung konji pantame nitum rubber rong sidame rong suri truck ane tum rong konong lo joy Loko Charlie jongsi ave pulutangti emeka vi asonsi mandet pu kisung ki boys tami ki chichardun de asonsi che mandet khangjang pu Loko Charlie akenang sot lasi usumbara tumu phansami aniwang si Loko Charlie mate school heman toidun verangji la solong api po tum sami RDCP dun si aniwang matsi Loko Charlie anat RD pidunangji ami ili Karbi atum pinang an la so puthak RDCP dun de asonsi no nata thekbom lang lakhain ko retrok durbagri MSc consensus parlo pon apa during lecture ki school along ant pherangki abitung atum ka humridam la so ka humridam ahut thanbang atum pen nang bachini pona tengki school hemalong thangnat ka duri avi school uniform pen chenglok Loko Charlie bendex tami dolap lan chot kalilang lapuonat bar pri bar suka chitia hemensta milap ason lang pusi alang litum pen thana bachini pon poi fils tami lapuonat Loko Charlie aklim somar apia potum pen ke than ki chimum ji aphan batai hangdet birta pidet pustami alang litum nakewang vedet ajok pen usumhartum Loko Charlie kwansi ke thekji kenang sot mala soputha alang litum pen bidi siri ke pachoi ji aphan isi kisung dokok lo pusi lo thanbang atum pen thara ke thingno ningje pon news report kohora mirsing tokbi Karbi Longri Abirta সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে যোজন কৰিছোঁ মে মাহত আপুনি ইয়াৰ অহা কেইবছৰমান হৈছে মই এই মে মাহত হৈছোঁ মে মাহত বছৰ হোৱা নাই ন নাই মে মাহত জইন কৰিছোঁ 22 মে আপুনি ইয়াৰ ক্লাছ কৰা সময়ত ভাল ঠিক চলি আছে নে কেনেকা চলি আছে না ঠিকে চলি আছে স্কুলৰ ঠিকে চলি আছে মিড ডে মিল চব পালো ঠিকে আছে আৰু এই স্কুল বিষয়টো আপুনি কিমান ক'ব পাৰিব কওকচোন মইতো কি ক'ম মই নতুনকৈ আহিছোঁ ঠিকে আছে চব পালে ঠিকে আছে স্কুলখন বেয়া নহয় ঠিকে আছে চলি আছে ভালে চলি আছে तो नाम क्या था Antointi. Antointi di sekarang tuh school ke Assamese medium atau English medium lah Assamese Pinam. Assamese medium di Assamese medium betul itu anak kelas kau lah Class 4. Class 4 te class 4 kan kita Assamese yang berpulau puji ke Sari. Sari seri ni kau mah तो namanya kita था bang Temen ke Rasinjang tipi. Kupuha? Rasinjang tipi. Rasinjang tipi. Ente nang tu my school ke Assamese medium hadi. Te nang kon Loko Charlie ang deng ke? Nang kelas hai. Class 2. Class 2. Te class 2 phanga Assamese ang pulo puji ke? Ditya Sereni. Ditya Sereni di. Chase na tu bukan ang thak thek te lang